आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंजम सुनी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुर लिसिंगनी कुलहुमदगी मे अहुमदगी हौदुना थोकलिबा इरांग असिगी वारोइसिन पोरकनबा कोकोमिगी मिफमना तोंगान तोंगान वारेप तरुक लौख्रे मालेमगी अतै मफमसिंगदा पांगथोकनबगु मणिपुर सुंगसी वर्ल्ड प्रेस डे गी थौरम पांगथोखरे इम्फाल वेस्ट जिला की मालोमदा ngasi अयुब बोम म पोखाइख्रे असोक अपन यावबगी पाउ लेते राज्य की होम विभागना अवाटप कर्मचारी सिंह लौबदा होम गार्ड की ओइबा रिजर्वेशन पीनबा एसोसिएशन तक्सिलकली अमसोंग यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी याउना असम केरलम तमिलनाडु मसुंग नोंचु बेंगोल की बोट मसिंग हयेंग थीरगनी मणिपुर लिसिंगनी कुलहुमदगी मे अहुमदगी हौदुना थोकलिबा इरांग असिगी वारोइसिन पोरकनबा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमिना मिफमना तोंगान तोंगान वारेप तरुक लौख्रे इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लेबा इबोयामा सुमांग लीला संगलेंदा मणिपुर पीपल्स कन्वेंशन ऑन 3 years of Manipur crisis हाइबे हिरमदा पांगथोकिबा मिफम अदुदा तोंगान तोंगान फुरुप की लुचिंगबसिंग अमदी अखंग अहि कयाना सरुक याखे मिफम अदु लौकिबा वारेपसिंग अदुगी मनुंगदा केंद्र सरकार अमसुंग राज्य सरकार अनिमक्ता गणतंत्रिक ओइबा मवोंग द खोंजंगसिंग चंगचिनदुना इरांग असि लोइसिनबा तक्सिनबा ट्रोंग लाउबी अमसुंग टीएम कसोम खुल थोकिबा थौदो अदु चेनबा मियोइसिंग अथुबा मतमदा फादुना चैराक पीनबा अमदे थौदो असिगा मरी लेनना मियोइ अहुम लेखिदबगी मतंगदा जुडिशियल इंक्वायरी चथनबा तक्सिनबा इरांग अस्ते लांजेनदुना लेरिबा मियोइसिंगी मिहुत यावबा डेलीगेशन अमा सेमदुना राज्य की मुख्यमंत्रीना लुचिंगबा मिहुत कांगबु अमदि केंद्र की लुचिंगबसिंगा उनबना चिंगबा यावरे सही खुदिंगी मे अहुम असिबु एंटी नार्को टेररिज्म डे हाइना लाउथोकनबा मियामगी मिफमना वारेपनखी यूनाइटेड नेशंस अमदि मसिगा मरी लेनबा लुपसिंगदा मे अहुम असि इंटरनेशनल एंटी नार्को टेररिज्म डे हाइना लाउथोकपिनबा तक्सिनबा वाफमसु यावरे नुमिदांगी मतमदा मणिपुर की इरांग असता मरम ओइदुना लेखिद्रबगी सिंगी मफमदा कंगलागी नोंचुप थंगबा सरुकता मैरा कतुना इकाय खुमनबा उतखी राज्य असिगी तंपाकी तोंगान तोंगान मफमसिंगदा नुमित असिगी थौरमसिंग पांगथोखी थौबाल जिलादा लमदिंगदा पांगथोपो थौरमदा खांगबो केंद्र की एमएलए ओक्रम सूर्य कुमार न सरुक यारदुना मणिपुर की इरांग असे लेखिद्रबसिंगी मफमदा इकाय खुमनबा उतखी थौरमदुदा श्री सूर्य कुमार न हाय केंद्र सरकार अमसुंग राज्य सरकार न अथुबा मतमदा सही अहुम हेलबा इरांग असिगी वारोइसिन पोरक्तुना सुफम नोंफम खांग्रिबा मही मसिंग निंगथिना तंबा फंग्रिबा महिरोइसिंग अथुबा मतमदा फंगनबा होनबियो सीएलपी लुचिंगबा कैसा मेघचंद्र न हायरी सही अहुम मपुंग फरकलबा राज्य असिगी इरांग असि अथुबा मतमदा वारोइसिन अमा पोरक्तुना लोइसिनबा मिपुंग खुदिमकना होनमिनसि इरांग असिन अवाब नंगलिबा आईडीपी सिंग मसा मसागी मयुमदा हंजिलनबा सरकारना होनबगी तंगाई फदबा लई ngasi थौरमदुदा इंडिया ब्लॉक यावरिबा राजनीति दल तरागी लुचिंगबा सिंग सरु याखि हायरी शिवसेना मणिपुर प्रदेश ने हिंसा की थबक थादोक्तुना शांति की वारी सानबा मिपुंग खुदिमकता अपील तौरकली लिसिंगनी कुलुमदोय गिंगसिगी नुमित असिदा राज्य से थोकिबा थोंगनिबा थौदोकसिंगदा थवाइना पोंथा पिखरबा मियोइसिंगदा लेइसु कत्तुना शिवसेना मणिपुर इकाय खुमनबा उतख्रे बाबूपुरादा लेबा दोल असिगी ऑफिस पांगथोपा थौरम अमदा दोल की प्रेसिडेंट एम तोम्बीना हाय हिरम खुदिंगमकी वारोइसिन शांति ओइना फमिनदुना पुरकपा ngamgani मांगलम चतसु थौदोक कया फमिनदुना वारोइसिन पुरकिबा ngakतनी हिंसा की थौदोकना मियोय कया लेखिद्रे मियोय कयाना थीबा खांद्रे अमसुंग मियोय कयाना मयुम मकै लेफम लेत्रि मिपुंग खुदिंगमंगना अमत ओइना पुनसिनदुना राज्यस्ते शांति हंजिलहनबा होनबगी तंगाई फदबा लई मणिपुर पीपल्स पार्टी एमपीपी ना लिसिंगनी कुलुमदगी मे अहुम निंगसिंगदुना ngasi दोल असिगी ऑफिस ता वकन मिफम अमा पांगथोखरे दोल असिगी चिरुलमन हाय सरकार असना अथुबा मतमदा सेंसस तौद्रिंगै ममांग एनआरसी हाना तौबियु राज्य असिगी मफम अमदा चतुक जसिन तौबदा एड अपन लेतना अथुबा मतमदा चटपा यहानबियु आईडीपी सिंगबु खुंदा लेता हनबियु हाबिगी दाबी तौरी नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी अमसु नेशनल पीपल्स यूथ फ्रंट मणिपुर न सिंधुना ngasi लिसिंगनी कुमदोगी मे ओम की थौदोकता लेखिद्रबसिंगी मफमदा इकाय खुमनबा उटपा ओइना मैरा कटपा अमसुंग ईश्वरे थौनिबगी थौरम पांगथोखरे थौरमदुदा तोंगान तोंगानबा फुरुप सिंगी मियोइसिंग सरुक याखि एनपीपी मणिपुर की प्रेसिडेंट डॉक्टर लोरो एस प्रोजेना हाय राज्यस्ते लेरिबा मिपुंग खुदिंगमंगना शांति पोरंगनबा होनबदा इसा इसागी ओइबा थौदांगसिंग लौफम थोई अमन अमबु ngakpiba ngambagi thamoi mipum khudimakta cheli marmasina miyamna punna honaminaduna athuba matamda tangdu leitaba santi lebe lamdam ama ohelasi paugi marak thatna atenba break ama
NABH Phanglaba AOI Babina Specialty Hospital asida Medical Surgical Radiation Oncology Nuclear Medicine laying bagi khudong chaba pizari state asida ahanba oina thyroid cancer gi iodine therapy haubaga loinana cancer khangdopnaba PET CT scan leiraba hospital ni CMHT PMJY card paiba amasung government employee singisu laying bada khudong chaba pizari doctor singna tumor board phamduna anaba singi laying da chawna mating pangli akupa marol gi damak AOI Babina Specialty Hospital, Sajiva Jail Road, Kabaisoi, Imphal East, Tanabiu. Ahumlak suba third meaning sing numit ki thauram Federation of Civil Society Organization Folks Manipur na sinduna ngasi Imphal gi Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Auditorium da pangthokre thauramasi hiramna Bridging Divine for a Shared Future haibasini thauramasi Fox ki acting president BM Yaima Saha yauna tongan ba civil society organization singi mute sing saruk yake thauramasi Oriental College Imphal gi history department ki assistant professor oinam Daniel na resource person oina wangang ke tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini Malem gi atay mafam sing da pangthok na bagum Manipur da sungasi World Press Day gi thauram pangthokre mapungaiba thauram Rajya gi Directorate of Information and Public Relation na All Manipur Working Journalists Union Amzu amasung Editors Guild Manipur na sinduna numit asi pangthoke Santi gi damak tungi mayon sem bahai ba hiramasida DIPR gi auditorium da pangthopo thauram da IPR gi Director Dr. TH Charanjit Singh na hai ipau gi lamda leiriba miyoi singna press ki ningtamba amasung sangvidhan piriba sana kanglon sing ngaktuna chatpagi tangai phadaba lei Rajasta ing tappa amasung sakhatpa purakna bu honabadasu press ki thaudang lei thormadu wangang bada Editors Guild Manipur gi President Khongendra Khobdram na hai paumi singna phil da paulobo matamda section amadi pawadu thiba matamda tungda kari oirakani haibadu khantharaga section na iba mathau tai mahak hai ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯐꯣꯡꯂꯒ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯧꯕꯗꯨꯅꯤ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯤꯜꯗ ꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯪꯏꯗ ꯏꯁꯜꯂꯝꯃꯒ ꯃꯗꯨ ꯏꯗꯤꯇꯔꯗꯨꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯕ ꯏꯗꯤꯇꯔꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯦꯔꯥ ꯀꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏꯕꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯐꯣꯡꯉꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯐ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯪꯍꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ Thoramaduda Amzugi President Asem Bhakta Paumising Amadi Atai Miyoi Kaya Susaruk Yake Ukhrul Jila Dasu World Press Freedom Day gi Thoram Ukhrul Working Journalists Association amasung Society for Indigenous Culture and Environment Sinduna Ukhrul gi Press Club ta pangthoke Imphal West Jila gi manung chanba malomda leiba crematorium amagi manakta ngasi ayuk bom ma pokhai kre police ki pauna hai thodok asida asok apanya bogi paw leite thodok asigi matangda thizin humjim gi thabak chathari amaromda Manipur University gi campus manungda Numit Karani gi mamangda thangna bom ani pokhai lamba thodokbu Manipur University Teachers Association Mutana akan mamongda yaningda ba phongtolakle Mutagi Sirolamana hai Lebagasi gi tongan mafam singdagi mai tamba lakpa mafam amu oiriba University campus manungda asigumba thong chathaba asi laibak thibani Rajya gi Home Guard bibhagna award pa karmachari sing lobada Home Guard ki oiba reservation Pinaba Griha Mantraloina Khangalakhiba adu thabakta onthoknaba Manipur Home Guard Employee Welfare Association na takshilakli Association asigi office ta pangthokpa pawgi mifam amada Association gi President Y Mangi na hai Rajya Anoba Jila Singh Kaidu Kibagi Matung ina Home Guard Personnel Singi Award pa kaya lairi Griha Mantraloigi Matung ina Rajya Sigi oina Apunba Home Guard Masing asi Lishing ahum sumna kuntra legadabani Mangna hai Griha Mantraloina Rajya Masung Union Territory Singi Group C Masung Group D gi thabak lawba matamda Home Guard Personnel Singi Maraktagi su Yahunnaba kayarak hana khangalakhiba laire Adubu ngasi phawba thabak oina pangthokpa leite Hiramasigi matangda ngarang Mukhya Mantri amasung Griha Mantraloida aiba Zero Singh thaduna khangankre Mukhyamantri Yumnam Khemsana ngasi Galaxy Aina Mission Drishti launch tokiba asi Bharat ki oina space ki lamda yamna makching thaninga oibani hairi ahanboina private sector na saba malemgi ahanba autosar satellite thamkiba asina
Naha oiriba Innovator sing the kudong chaba kaya phangalagani Mukhyamantri ki warol amada hai Bharat ki naha sing technology ki lamda haningai leitana khumang yang na changsang leli haibadu takli Thawbal amasung Bisnupur jila da hayeng ayuk pung 5 dagi nimidang pung 4 fawba curfew komthokani pawgi marak thana atenba break amamuk खंगनजबा इसा इसा की कोर्ट केसेस अमदी आइंग मरी लेनबा हिरम सिंह लोइसिनबिबा यारे नेशनल लॉ अदालत हाइबदी मियाम की वॉयल संग मसीदा नाकल अनिमा की मियोय सिंह ने यानद्रिबा हिरम सिंह अदुबो कोर्ट की तौफम थोकपा रूल्स की प्रोसीड्यूर अमदी साकी सबोन यावदना यामना नुक्सी चानना लोइसिनबा यारबा लोक अदालत ता वॉयल गदोरिबा सिंह असि इसा यावना लोइसिंगदबनी अमदी मसीना अरोइबा वॉयल सु ओइगनी लोक अदालत की वॉयल सिंह की मायोक्ता अपील तौबुसु यारोय पुनमक असि सेल तिंगदना तौगदौरिबनी लाक्लिबा मेगी तांग मापन अनि सुबह थांगजे नुमिता लोक अदालत पांगथोकनी लोक अदालत ता पांगथोकदोरिबा केसेस सिंग अदुदी इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल्स एंड अदर बिल पेमेंट्स एक्सक्लूडिंग नॉन कंपाउंडेबल लैंड एक्विजिशन केसेस पेंडिंग बिफोर कोर्ट ट्राइब्यूनल्स लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस मैटर्स मनी बैंक लोन रिकवरी मोटर एक्सीडेंटल क्लेम्स मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट एक्सेप्ट डाइवोर्स फैमिली मेंटेनेंस केसेस सिंग क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंसेस अदर सिविल केसेस रेवेन्यू केसेस सेक्शन 138 एनआई एक की मनुंग चनबा केसेस सिंग खंगन Manipur State Legal Services Authority under the aegis of National Legal Services Authority ADR Building, Lampel Court Complex, Lampel Park, phone number 9436239666. Akaswani Imphal dagi pau tabide Union Territory Puducherry yauna Assam, Kerala, Tamil Nadu amasung Nongju Bengal gi bot masing hayeng thiragani Assam da hayeng counting center nipuda sit samukuntaru ki bot masing thinaba sem saba loire masigi damak security ki akan ba sexual thorang lokhotle nupi mirep marphuma pan yaw na punna mirep satret kunithoi gi maraibak hayeng leplagani Nongju Bengal da su counting center humbutra tare ta hayeng bot masing thiragani Tamil Nadu da counting personnel lising tara changa nipu manga ga loina na Micro observer lising mari chatuk kun mari ga loina na bot masing thinaba sem saba loire hairi Puducherry da su bot masing thinaba security akan ba sexual thorang lokotuna sem saba loire hairi amaromda Nongju Bengal gi Phalta Bidhan Sabha Kendra gi polling station Sani marfu manga da amuhana bot thadana ba election commission alauthokre haukiba yumsa question nimita bot thadana kib aduda Phalta Bidhan Sabha Kendra gi polling station sing asida aranba tawbagi paw leibadagi election commission amukhana bot thadana ba warep laukibani bot thasi kunmathoi da thadanaraga thasi kunmari da masing thigani Medical tamnabagi damak National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG gi parikya ngasi lebak sin bathungba da pangthokre NEET UG parikya si English ngani tama pandagi National Testing Agency na pangthoktuna lakpani Hauzik sanabagi paw Mangsatabam Premananda dagi Indian Premier League cricket king asi Hyderabad ki Rajiv Gandhi International Stadium da sana kiba match samada Kolkata Knight Riders na Sunrisers Hyderabad pu wicket tare ta thoikre Hauzik Ahmedabad ki Narendra Modi Stadium da Yumbu Gujarat Titans ka Punjab Kings ka sanari Gujarat Titans na toss ngamduna ahanba fielding tawri Hauzik ngahaki mamang fawada Punjab Kings na over ani da wicket ani turaga run tra red lawri Bhubaneswar da pangthokpa Indian Indoor Open Combined Event and Pole Ball Competition da Madhya Pradesh ki Kuldeep Kumar na nupagi pole vault national record thamkre sei kuma thoi kakta ngai ba pole vaulter asina meter manga dasmik mari ama chungduna hanagi mamang da thamlamba national record adu thugai khibani competition asigi outdoor season asina hena miyam da nungai ba kumai ama oigadori event asida makok mathang da lairiba pole vaulter ahumna Glasgow da pangthokadaba Commonwealth Games amadi Japan da pangthokadaba Asian Games ta saruk yanabagi dama akan balamba taunagani ICC Women's T20 World Cup disingani kuntaruki Bharat team da yawgadaba sanoi singi ming lauthokre BCCI na lauthokhiba list aduda sanoi taramanga yawri Suni Aroibada maroiba paw amok Manipur da lisingani kulumdoi gi me ahumdagi haudunu thokliba irang asigi waroshin poraknaba Kokomi gi mifam na tongan tongan warep taruk lawkre Malem ge tai mafam sing da pangthokna bagum Manipur da jungasi World Press Day gi thorom pangthokre Imphal West jila gi malom da ngase yuboma mapokhai kre asuka panyaw bagi paw laite Raji gi home bibag na awat pakarmachari sing lobada home guard ki oiba reservation pina ba association na taksilakli amasung Union Territory Puducherry yauna
Assam, Kerala, Tamil Nadu, Musung Nongchu Bengal gi bot masing hayeng thiragani Paulo Jare.